Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Adda problema ni Kapitan. Isu nga adda manen iji sirok ti manggang agpampanunot. Anya nga day ta problema na nga ta. Ni kano magkwarog ti problema na. Nay, apay nga problema na ni Kwaraw, nagdagay. Diyak mo ano apay. Ay, padasig man, nakasarita. Ay kat asit gam bareng matulungam. Why? Tanay, kaasimay. Pare, nadlaw ko kitag panpanunot ka. Anya ka diti problema, pare. Ada na dagsan a problema, pare. Anya nga day ta problema, pare. Ang mga ano makatulong nga. Problema man ni Kwarog. Ha? Awan mo ti makita ka problema kin ni Kwarab. Awan nga, kano di mo lang makaasawan. Ayun na niya. Kasano nga ta matulong tapno makaasawan. Problema naman tin pare. Saan mo na problemain? Anya nga ta ayati maitulong kun kwa na. Naumakon nga agar-aram manggail. Apay amauma ka. Aramak nga aram. Yung awan mo timayat kanyak. Iso nga rod akayat ka tulungan. Anya nga'y kumamit na maitulong mo kanyak. Pampanunutek nga rod. Kanayo nakmutla nga mabastay. Apay nga siyakit, jakmot na padpadasan tinabastad. Nalaing ka ang arod nga agaram. Kat no idi agar-aramak ka ni Antim. Na minsan lang nga inaram ko, sinong bata na kaon. Ha? Anya nga'y ti sikrita, Pumada unli. Pumada. Win! Aging gaita, iso pa lang tos usarat. Iso anadungo ka na anos latan ni Andaim. Apay nga'y siya kang gail. Agpumada akman, mabastoy daklat ta. Ay, anya nga tati kurang aya. Awan mo ti amaw, kumplito akmay. Ay, amukon! Ti anya ang gail. Kurang ka iti sapatos. Ha? Kasapulam ti new shoes. Awan mo't paggatang ko iti sapatos ka. Saan ka madanagan? Siyak ti makaamaw. Ha? Igatangan nak iti sapatos ka, wangkay. Intay, apay nga aglagto-lagto ni Kwarog. Paragsakan taigatangak iti sapatos na. Di kan tupay makagatang iti sapatos mo. Nagdaanan day ta sapatos mo na Sa nabali tala kaya kun. Ni Kwarog tagkasapulan tapno makaasawan. Angkay! Umay ka na, tamapantan kumatang iti sapatos ka. Sige, panawon ka pa dungaw. Tani, aggaganat ni Kwarog. Gaputa baron ti sapatos ka. Arme kung di karuba tayo anapudaw ken siksay. Una! Nagmayat na iti ginatang mga sapatos ko, Angkay. Patarakyat na ka. Kasano nga, Angkay? No pag-iin nagawan da kung dagiti babalasang dito'y barangay tayaw. Ay, kitnas ka nga agpilikan 5 to tipilyak, Angkay. Nagadun nga. One only Duang arudan. Ay, di mo ipilit. May sala. Sige, mapana ko ni di paradaan may. Bareng ada lumabas sa balasang ijay. Pala. Kita ang dito barua sapatos ka. Uy, baro Chip. Ketuain. Isu na itatay ginatang ni Kapitan? Isu na itaw Kita mo, ni Rose. Di karuba da angkel ko na pintas kan si kisay. Agur-uray sa iti tricycle na pagluganan na. Ay, gundaway kunday tao Sige, ingkan. Ehem. Oh,
si kamot gayam, Kwarog. Agur-uray ka kaditi pagluganam. Wan, mabalin ka di nga itulod na. Ay, kato na. Ang musakbay nga itulod ka. At dapay ko maibagakan ka. Anya day ta, Kwarog. Kasla mabainak matain. Apay ko maamabain ka. Ag nerbiyosak pa yan. O sige, tulungan ka mangibaga. Siguro, ti kayat mo nga ibaga kat. I miss you, anya. Saan? Siguro, ti kayat mo nga ibaga kat. Ay, mapugtuam sana. Kayat mo nga ibaga ti, I love you. Ha? Ay, sana kasta ti kayat ko nga ibaga. Ha? Anyangay nga rod. Jakmat lang mapugpugtuanan. Ay, mabainak ko ma. Ngam ibagak man langan. Raus, baraw dahil sapatos kao. Ginatang ni uncle ko dahi tawi. Nagmina. Day talang ti bagam. Agsilaw-silaw pa dito sapatos ko ano nasip ngait. Aglisi ka man dita. Ha? Agpara aklangan iti sabalya pagluganak. Hindi mo kayat nga itulod ka. Ay, saanan? Day tamot lagay ang baro a sapatos mo ti bagam. Ha? Ditakan. Ay, agure ka. Di nakpanawan, Raus. Kitaan pa dito sapatos ko, aw. Apay pinanawan na ka ni Raus, Kwarag. Diyan mo ha, tataba daw. Kunak manuar mamang. Unmay. Makaungit mo tapim manaw. Anya timbagam kinkwa na aya. Bagak lang matabaruti sapatos ka. Anya. Aginatang ni uncle ka. Dahil timbagam kinkwa na. Wine. Dagos ayang imbagakin ko na dahi jay. Di mo imbaga iti I love you? Apay ko mga ibagak dahi takin ko na. Anya. Kababain mo't ano, ibagak dahi takin ko na. Ang mga nutong paanak. Kunak ano inaraman ni Kwarog ni Ros? Ay namare, sabali mo't kano ti ibagbagana ka ni Rose. Jay mo't kano baro a sapatos na. Ay, awan ano kasta. Talaga asaan na makaasawa ni Kwarog. Di na mangamin amot agaram. Wensa? Iso ni Kwarog, nakadumog ang nakalidliday. Kaasimit na bastad manan. Ay, kasano asaan ang mabasted? Kat di namot ammo nga ibagati ayat na. Inteng, nakaluto ako. Ay abamon ni Kwarog, tamangan tayon. Apay nga da ijay suli ni Kwaraw. Jak amo kunak no inong tam. Iso nga agpaspasugnod manad. Ay, mabit lang man. Taasit gak man. Sige. Ay, Kwaraw! Ay, Kwaraw. Mangan tayo. Diyan kaya timangan. Na, bakit ngay? Nasakit tinagam ka. Yay. Nabastudak manan. Asino ti nang bastard kan ka? Ni Raus. Rus! Kadno karadamag nakakanyak. Kung kumuastaan nakapay. Panagkunakanggal. Masapol nga igatangan na iti silpon ka. Silpon? Unang kay. Ay. Tapno makaasawa ka. Ingatangan ka lang nga rin iti sus mo. Ito, silpon man ay. Una. No talaga kaya't makatulungan. Igatangan na iti silpaw. Ay, pagalak nga iti igatan ko iti silpon mo. Basta. Kung sa pulak ti silpaw. Tapno makaasawa ka. Maray, saan ka di akayat mo ang makaasawan ni Kwaraw? Kituin, mate. Igatangan taman nga rin iti silpon. Kasapulan na kano aya. Wen pare. Tapno makaasawan. Wen nga rin. Kasi mat. Tani, gingga itak baro pa ilaan. Uwin nga raw. Kasi mo't nga wan kadkadwana di tabalay na. Ay, sana bali tayo ito nagkasar. Kaya datan to tininaw. Ay kituin na pare. Imbang nga rin tadaka akong paray. Nakasaganak la tamang tulong kinkwa na pare. Baro man ang ti cellphone mo, Chef. Ginatang dangkel ka. Kan tatabadong day tao. Para kanyak. Ay, nagmayatain. Kabailan na kano atiksan. Uray jay bulan. Oh, nagadayo mo tayo. Una. An mo may dahi ta cellphone. Pag-aram ko ang iti balasang. Agaram ka man ay. Binasted na gayam ni Raus.
Di lamang ngamin ibagbagam. Anya nga rod na iti sabali nga ibagak. Saan mo ati ayat mo ti ibagam ka ni Rose? No di kat ti sapatos mo. Kasano nga rod amausar ni Kwarog ti cellphone na ginatang na ngay? Kawam mat signal dito'y kabildatan. Wen nga rod, Mare. Ay, agawan-awan lang arudan. Ita, awanan na pulaos. Ay, jak tupay us-usarin jay cellphone ko. Tawan nga rod ti signal. Oray siya ka? Jak maususaran ta cellphone ko. Ay, wen. Iso nga awan ti serbi ti cellphone dito barangay tayaw. Ay, ni Kwarog day chay. Papanan na nga ta. Na, kasla umulimot iti puon tinyog. Ay, Kwarog! Yala anak man itibukaw! Oray syakmat, Kwarog! Yala anak iti bukaw! Sa anak nga galay iti bunga tinyaw. Apay nga rod ngay muli ka ngay. Agteksak dito yung nga tao. Ay sos! Alwadam, Kwarog! Amangan numatinag ka! Ay, adda nga ta signal ijay, Mare. Kapitan! Kapitan! Apay, ni Chip Tanod. Apay ni Kwarog. Aday di tuktok tinyog. Sana makababa. Anyat, ingkay kitaan, Kapitan. Kaasimit sana makababa. Jesus, dahito tikon ko nakon. Sa padyak ambo ti umuli. Jesus. Umayda ko ni Baba! Apay namin nga imuli ka dita. Nagnataw. Umayak nga ron thanks. Nagpigsa ti signal di daw. Sino nga ti mangibabakan ka ita? Apay pare! Anya ti problema? Nasaya atada ka pare. Ni Kwarog. Babadak di daw! Ha! Ni Kwarog may day tagsangsang di tatuktok tinyog. Imuli nga raw kat saan mo ten makababa. Ay, bumaba ka na, Kwarog! Mabuti nga! Ay, nalaing ka sa nga umuli pare. Hindi agridwanak pare. Ang umita, awanay. Diyak makaulay. Kabailam pare. Nakapsutan na gituro orat ko pare. Kabailam ko na. Bilibakan ka. Aya, Win. Talaga adakal apa nagbilib ko kan ka. Kain mamatyak iti kabailam. Nalaing ka nga umulay. ay kituin mo ta pare. Sige, umuli kan. Sige pare. Bilib kagayam kanya ka. Umulyak nga ruday. Umun-una na gito'y saka. Sige man. Ay, umaydak tulungan na. Wait, umayay! Saan ka ngamin nga umuli-uli no di mo amuti bumaba, Kwaraw? Agasam ti adu arigat mikin ka, Kwaraw. Imbag tara sipaw ka. Imbag mo da, takabailak pa ilang ti umulay. Agyaman na kang gala. Tanta ba daw, tanay babadak. Saan ba't kat nga importante ay abaro ti sapatos kan cellphone tapno makaasawa ka? Tinapatag, may kasmaw tirik na, mitian armam abalasang. Kasta day ta, Kwaraw. Amok taon, tataba daw. Ang kalintay. Amok ton ti aramiday. Ay, Kwarog! Pudno ti kunada kapitan ken tatabadong. Diskarte ti kasapulan, tapno makaaram ka iti balasang. Ala, agaliptak nga, tapno makaasawa kan. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Buklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.